Lovski Pasko. Rođen sam u selu Golu Tobenica. Pa koga napušta stuga, 13 godina. 13 godina. Otišao u Ukrš tamo 2 godine. Malo to malo, pa mislim pa tamo. Selba povela 1913. godine u Bukureštu. Tamo rabota me novinari tamo, novine dame, univerzitne mleče. I tamo dođe 15. godina. Udari Bugarska na Bugarija. Znaš, Prvi svjetski rat. I tamo okupiram Bukurešt. Na tamo otiđoh mi od pošto puste Bulgari koli, pali se tamo. I pobegle me. Kada je vozom, kada je peške, kada je pustila. I otiđoh me, stigam do Odese. Tamo u Odese ruski ne znaju. Posle dođe jedan Grk kod mene, izdav malo grške uči. Učimo škola tamo. I kažeš, posle se kala. To je Grkot. Kaže, vele da dođeš ke mene da rabota. 12 bifejima. I tamo rabotam ja. Ke to je Grkot. I taj Grkot mi veli pele, nemoj da pokažeš srpski pasoš. Da ne ti uzmi vojnik. Pošto tamo se mobilize 3 divizije, prva, druga i treća. Dobrovoljačka, srpska, Hrvata i Slovenaca. Tije što bi u Karpaz zarobljenici. Razmiraš? Tije, tamo se osniva srpska vojska. 3 divizije. Cela armija. Tamo je bilo Petar Živković, komandant armije. I prema tome, dojde ti oficirite tu ke nas. Ja moram da žborim, znaš. I sve živ, Keđo, stari Keđo. I posle mjesec, 2 dojde zeduje sa vojskom patrola, jedan kapetan i 2 vojnika. I tamo me nosili u kasarnu, me ušišali, imam dobro fiziku, me ušišali, znaš. I posle u puku prvi kominski četa, i koji je vojvoda Paluš. 150 vojnika. I mi šetame, kada je me neprijatelj se jave pre tu, komandata. I posle borba jaka tamo, dođe ruska vojska na front. I crveni armejci, toga ne biše
crne narveci se kazali. I ovi naši, i carski Rusi. Mi smo se borili tamo, 16. godine. Posle okruži, prebi Bugari tamo na lijevi flag fronta i razmi bugarska vojna. Kada više komandant, prva divizija okružena od neprijatelja. Posle pobeglo me. Tako, da teško, sa borbom, sa nožom, da se probije, nema okruženja. I mi se trname tamo, idemo u Odesu. Kraj 16. tu, poslije 17. Stignemo tamo u jedna kasarna, Odesu. I tamo major Matija Blagojević, komandant Južnog fronta, a ovi generali carske vojske došli kod majora Matija Blagojevića i barat od njega da ide u borbu protiv bolševika. A drug major Matija Blagojević kaže, ja sam neutralan. Posle toga je uzeo oružje sve. Razoružje, mitraljez i topovi što imamo. I kaže major, drži govor, ovi nas ne tera velite. Borba protiv naša. A drug major imao vezu sa bolševicima. Prema tomu, kaže, vi da sakupite kasete, smo imali šetali po gradu. Одеса беше и остана секогаш забележана длабоко во свеста и срцето на Паско Пановски. Оттука започнува една нова епизода од неговиот живот. Тргна по Корка Леп, како и многу други соселани од Горна Белица, Струшко, а стигна до големата Октомвриска револуција. Тргна од Горна Белица, а стигна до Сибир и до Маđурија. Уште од тој миг, Паско, иако мошне млад, во суштина ги свати стремежите на работнишката класа и принципите на пролетерското движење. Со тие стремежи се приклучи и во редовите на доброволците меѓу 30.000 југословени кои беа решителни до нивната конечна победа. После отказали се преместиме на други фронт. Идемо дальше, подалеко, знаš, tamo. I tamo jedna bitka blizu željeznički most koji spajaše Moskva. Tamo ima zadačka da uzima taj most, taj komandant major. I da se oslobodi. A tamo je već Lenin. Tamo uči se crveni komandiri. Lenin postao stari komandiri, работеше против комунизма. По наредение Владимир Ленич Ленин, по наредение Тричерна интернационала, да се яви около 200 Югословени да предчувствие taj kurs
drugi pešadijski kurs crvenog komandira. I tako, odem ja taj kurs, učim 2 godine. I tamo okolo 500 studenta, ovi crveni komandiri, pogiljili tamo u taj poluotok. Poslije na ispit kod Lenina, na egzamin, na ispit. Tamo dole naredi mene da sam Lenin je bio to. Da pregledam delove ona, teške, mi te ne znam se koliko, sve. I da otvorim i da zatvorim. I međutim, ja gotov, znaš. Se napravi to i dođe Lenin, kaže, хорошо, товарищ, Стаса Епанович се звao se. Хорошо, товарищ Спасе. I posle taj kurs izlazimo drže Lenin govor, taj oficirsko delo, znaš, kao poručnik, ovdje crveni neoleo stop i petokraka ovdje. I oni sami leoni dugački novi i mapa i sve. Koga svršimo kurs taj večer, Lenin vesel, igra se kazačok s nama. I, znaš, kao proslava, kao novi komandiri, novi oficiri. I tamo držimo, znaš, drži govor Lenin 3, okolo 3 sati. I kaže, drugovi, kaže, vi morate da idete ovo što ste naučili ovdje, mora da pokažete tamo. Битката продолжува. Настаните во Русија извршија големо влијание врз доброволците. Суров режим, неподнослив, демонстрации, штрајкови, убиства. Но сепак, идеалите на работнишката класа и на доброволците од разни краишта на светот беа уште посилни, уште поизразити. Токму со тие стремежи и Паско Пановски меѓу илјадници други доброволци се префрлуваше од еден на друг фронт, од една во друга битка. Prvo idemo, znaš, se borimo još sa Kalčukom, sa Delićinom, to je protiv bolševici. I vi te uništili taj. I posle toga, znaš, vojska kao vojska, i tamo narede, tamo, da ide u Mažurje. Tamo u Ravljezovom gradu, na konji. Ima konjica, znaš, ova, fijaker. I oni čovjek vodi, vezan mu kolata i nosi. Znaš, to je me tamo. I kako da me ne zove komunisti. Radnička klasa, po cijeloj Rusiji. No, Murman, sve, Nova Rusija, sve. Tad je Božoli, ovaj Dundić, komandant Konjica, Pečo Dundić, naš komandant Srbin, je bio i Srdić. I to isto, Konjica. Ja ovo borbete nosim, ova Šmajzer, ona 72, rušna. Oni nosi, a ja komande 9 duši sam imao. Teško, teška bitka, krvava bitka.
Sve je bilo na nožu. Mnogo za njih malo se vrati. Mnogo za njih teška borba. Ovi bolševici ubijeni, sve mrtvi. Na hiljadi. Mnogo za njih. Isto, ja sam imao volju. Da nisu bili Bosanci, ja ne bi živo. Ja ovako stojiće, oni leži, majko ti keču. Leži, pa me fati za šinjen da kleknem dole. Da nisam bili oni, ja bi otišao. On se plašio, ništa kako na svadba. Teška borba, jaka, nema tu se gine. To je smrt ili pobjeda, nema. И конечно, победата беше нивна. Нивниот самопрегор за движењето беше запишан на страниците на историјата како траен придонес, како најсветла потврда на нивната лична и национална вредност. Но сепак, битката се уште трае. Сега пред нив се поставува една друга задача – ширењето на комунистичките идеи по сопствена земја. Носеќи таа порака, нашите доброволци од Москва се префрлија во Берлин, за да во Марибор се соочат со судбинско искушение. А тамо не чекае музика, војна музика. Тамо има партија, болшевика, то ми е тамо. Во Берлин, 3 дана тамо. Во Берлин. Во Марибор достигнавме во кола по 12 души. А тамо во Берлин скидај, узеја тие документи, што беа за агитација. Се узели и задржи тамо кај Југослава. Те убија. И дојде во Марибор на станицу. Тамо не чека една граф. Оне бели и црни граф беше. Леп црн. И јадевме мало. И шеф станица зови Марибор. Ало, ја идем тамо, слушай. Идем, каже. Веста комунист. Jedan kapitan sa celu četu, 2 teške vitelese i nož na pušku. Napred, dole, majko, komunist. Ne tera je tamo logor, tamo noć, tamo niko je podrum. Bog zna što spiješ se tamo kravi, svinji da smijavaš. Kaže, kako se zove? Spasija Panović. Ime, prezime. 30 nas. Od 200 duši, 30. Idemo. Naređuje. Večer u 1 sat, onda se strelja. Taj Japon. I ne klade tamo po kasarama. Dojdemo za večer da večeramo. Tije što ne bije za streljanje, ti jede. A ja i ona lazam, kaže, ajde jede. Pa kaže, budala Panović. Pa di ćeš budala? Ideš na streljanje, bravo. Pa nekada smo siti, kaže. Da ne idemo gladni. U 1 sat noć, u 12 sati, stiže dalje. Major, cela četa, 2 teške vitelese, nož na puški, napred, ne vodi od Maribor tamo na kraj, šuma velika, u stroj,
u red, stroj se. U red, skidaj. Ja kažem, Lazo, nemoj da se. Šim komandio palim i bežimo u šumu, da se spasimo večeras. A utre, ako, kako da nije sreća. I mi nesemo, a on ti je drugi skide se. Kad dođe tamo da kaže, napuni puške. Jedan drugi major, mlad, imao 25 godina. Sa džipom dođe. Šta radiš, kaže, gospodine Mara? Eno, kaže, ko ti naređuje, kaže. Oni, kaže, ima po 5-6 godina od rata, kaže. Ide svoje kuće, a ti strene. Ko ti naredi? Uzmi četo pa beži. Beži. Ja vam kaže, obuči se, braćo. Se obučemo mi sve. Dođemo malo nam. Ili daj večer, Vajo. Posle duga večera smo jeli tamo noći. I smo spasili. Ujutro drugovi što ostane. Tako se ljubimo, se grlimo. I posle idemo za Belgrad peške, 9 dana koronti. Majko vam se udi peške. Čadar, nazad, napred. Koga se vratim iz Rusije, 1921. godine, dođem doma, žena me čekaše. 9 godine, pa Verenica čekaše. I posle se zedome. Imamo 4 deca, jedan umri i 2 ćerke. I 1972. Koga da ide onda u Rusiji, delegacija, naša delegacija. Rusi su pozvani od ambasada da idemo tamo sa ruski avion, Aljuška. I tamo ne čekaj Brežnjev, Kožinjin, da stanice ne ljubi. I otideme u komitet veterana. Tamo gdje drže generali, heroj Sovjetskog sojuza, Patov. I smo govorili sve. Ide dao odlikovanje. Početak Oktobarske revolucije. Razdjeli. Posle svršetka, kaže, vi ste naši borci. I vi, kaže, vi ste naši borci, velite. I svega, kaže, mnogo pomogne Jugoslavija. Narod Jugoslavije, maršal Tito, mnogo pomože. Koga beše, kaže, nemačka vojska, 7 kilometara bilo Moskva, a maršal Tito, narod Jugoslavije, spasi nas.
Идеалите, духот и придобивките на големата октомвриска револуција представуваат епохална пресвртница во историјата на човештвото, вели Паско Пановски и додава. Sanjam borbite sekade. Sanjam bombe kazace kako me juri. I sve sanjam to se vreme. Ja, te borbe su bili teške. Jako veselili bar. Brate. I vo celo od frošeta se ga. Как дела, товарищ? Ja se govor kad dođe. Ti je bilo da čuješ kako ali dokle su živjeli. Kapao